Боец синего угла ринга, представляющий Ташкент, Узбекистан. Ему 28 лет, рост 1 метр 74 сантиметра. А он триумфатор каждого турнира Hype FC в Армении. Обладатель безупречного рекорда на голых кулаках, 5 боев, 5 побед. Он буквально сносит соперников одного за другим. И этим вечером не собирается изменять свои традиции. Он уже здесь. Абдулмалик Аби Yorboutayev! Его соперник в красном углу, представляющий Республику Дагестан, Россия, село Карекадани. Ему 33 года, рост 1 метр 80 сантиметров. Боец, способный драться каждый день, чтобы пробиться на вершину. И сегодня его горячая кровь не может позволить упустить такой шанс и видеть себе. Приветствуй, Ташир Алена, Каир, Старый Катман, Закира! Рефери в ринге Саба Бегадзе. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем моей команды. Правила не нарушаем. Руки пожали и по углам. Боец готов? Боец готов? Шаг назад. एंड ये तीसरी फाइट है रशिया वर्सेस कजाकिस्तान में। और ये असली बियर नक्कल है। पीस से पहले वाली में इसमें ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है और पंच लग भी लिया इससे पहले। तो ये रियल बियर नक्कल है, नो ग्लव्स, ओनली बैंडेज। वैसे मैं बैंडेज भी क्यों लगवाते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गया ये तो काफी फाइट फिनिश मैन। अब्दुल मलिक नीचे गिर गए हैं। अरे पंच लगा भाई उसको, लेफ्ट को ऊपर भाग गया, लेफ्ट को मारा, फाइट डेड। काफी गंदा था भाई। डेड के हो भाई। अब्दुल मलिक ने अभी तक 5 विन करे हैं और एक लॉस है। मैच ओवर। मैच ओवर। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पे अलवर्ड एक्चुअली गुस्से में और है। इतनी जल्दी मैच ओवर कैसे हो गया? मुझे हाईलाइट देखनी है, मुझे देखना है कि कैसे वो लगा। जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, सबको बता दूं, बॉक्सिंग दिमाग का खेल है, पंचेस दिमाग का खेल है। वो वैसे जैसे सांट जाता है ऊपर, वैसे सांट जा रहा था, उन्हें साइड में हट के एक लेफ्ट को मारा और वो नीचे गया। अभी हाईलाइट्स में दिखाई देगा। तो लेकिन काफी जल्दी मैच खत्म हुआ है। काफी वो सांट की तरह ऊपर जा रहा था, उसने साइड स्टेप लिया और लेफ्ट को मारा और ये नीचे बंदा नीचे गया। तो भाई बॉक्सिंग बहुत स्मार्ट खेल है, बॉक्सिंग बहुत चेस जैसा खेल है। ट्रू स्किल बेस्ड गेम है, यहाँ पे पावर वाला सही नहीं है भाई। देखिएगा हाईलाइट्स में दिखेगा भाई। ये देखिए, ये आया ऊपर है, गया ना, पीछे जाते इसने मारा है। अब देखा, अब दिखेगा और नजदीक से ये मार गया। बिल्कुल उसने बहुत अच्छा साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेते फाइट खत्म भाई। ला भाई अंकित भाई की फाइट आने वाली है। 4-5 फाइटें बीच में बची हैं, उससे पहले अपने कृष्ण पहलवान की फाइट आओगी। अभी हम ले जाते हैं रेफरी के पास। На этот раз нокаутом одержал Абдулмалик Аби Yorboutayev. Assalomu alaykum Armeniya Yerevan. Avvalambor O'zbekiston prezidentimizga kattakon rahmat. Sizlarga shuncha sharoit yaratib beribdilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Otabek Umarov akamizga kattakon rahmat. Sportga ancha hissalarini qo'shyaptilar. Oybek aka, ichki ishlar vaziri, xodimlarga hammalaringizga rahmat. Sababi biz yoshlar shuncha sharoit yaratib beribdilar. Biz katta arenalar urishyapmiz. O'zbekistondan bitta men urishaman. Keyin meni radnoylarim Ramzi aka ustoz, aka keling. Men akam, ustozim, ham akam, radnoyim, Alloh rozi bo'lsin aka, Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ham akam, ham ustozim, rahmat Faruqqa, rahmat Shohrux akamga, Timur radnoy, Ajil, rahmat radnoyimga, Aziz aka estet, bugun sport Faruq aka, Ehson radnoyim bor meni Toshkent. Keyin Afzal aka, hammalaringizga rahmat. Aziz aka. Keyin meni uyga ko'rib turib tog'alarim, otam, akam meni birinchi ustozim bor. Meni akam Shoh akam bo'ladi. Shu sababchi shu darajaga yetganimga ancha hissalari bo'shgan. Keyin ustozim Jamma aka Ro'ziyev, Ismat akam bor, Eldor aka, Qashqadaryo trenerlari. Nima demoqchiman? Hammalaringizga rahmat. Men yaxshi ko'raman O'zbekiston. Meni O'zbekiston paddeshga qilgan muxlislarimiz, xalqimizga hammalaringizga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hype Liga, Arman brat, большое спасибо. Shu yaxshi vazn yaratib bergan.
Yerevan, Armenia. Люблю. Очень люблю. Извини, lekin я по-русски понимаешь, чуть-чуть, да. Извини. И yana nima demoqchiman? O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'raman. Hammalaringizga rahmat. Keyin radnoylarim bor, Murod bor, Akram aka bor, G'olib akam, Axi, Shermuhammad ukam, keyin Aktoji, Huston aka, hammalaringizga, G'ayrat aka bor, Suhrob aka, har doim paddesh kelinglar, G'ayrat aka bor, G'ayrat plus G'ayrat akam bor, biznesmen, tadbirkor. Testosteron pik, qani bizani ajib anova. Testosteron ko'paydi. Menga aytadi ko'p kishi. Testosteron nima sababdan ko'p deydi. Men Aken mahsulotlarini o'zim ichaman. Sizlarga ham tavsiya etaman O'zbekiston. Alhamdulillah Allohga shukr aytaman. Sababi ketma-ket seyra pobedayman. 8 ta 9 ta seyra pobedaya kelyapman. Alhamdulillah. Hammalaringizga rahmat. Negativchilar 3 safar ham xafa qildilar, chiqaralar. Meni kuzatib turibsizlar. O'tirib choyxonaga, qayerqa bo'lsa ham, kalayxonaga kuzatib o'tiribsizlar, chiqaralar. Kuzatib o'tiribsizlar negativchilar. Har safar sizlarni xafa qilaman. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Spasibo, bratva. Addush.